I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you good news. Ngithatha leli thuba lelihlena kangaka ngiyanibingelela futhi ngiyanemukela esihlokweni sethu seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke incwadi yekukholwa yawo onke emalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Namhla ke futhi sekhwenzeni lwesihlanu tengemashumi lamabili sesihlangene esihlokweni sethu seRhapsody. Lasipasona umfundisi lamhla lesithi dakhe wena ngelivi. Umbhalo wokuvula lamhla incwadi yeTaga sahloko semashumi lamabili nakuthathu verse lesikhombisa kufunzeka kanje: njengoba yacabanga enhlitweni yakhe unjalo ke naye. Mayibonge inkosi. Uthi ke umfundisi nakaqala awuthathe isikhashana ucabange ngehlobo lomvulongulo. Imicabango yakho loyicabangako, indlela lo wenda ngayo uphinze uphendule ngayo. Uma lomunye umuntu abengafana ncamashi nawe futhi unikwe yena njengemngani wakho, ungamthanza yini loyo muntu? Labanye bangathi yebo, labanye bangangabata. Kodwa noma yebo noma cha, kuyacaca. Unguloku lotende wabangiko wena. Mayibonge inkosi. Uthi ke umfundisi nakaqhubeka, wonke umcabango lo wendlula engqondweni yakho njenganyalo uyinkhomba yaloku losowungiko. Eminyakeni lokho lokulalele kakhulu wakufunza futhi wakubukela kubumbe kancane kancane kucabanga kwakho. Timiso takho loku kanye lobo lose unguye. Mayibonge inkosi. Ucabanga ngalendlela locabanga ngayo ngenxa yaloku lotende wabangiko. Ungumsebenzi wetandla takho. Oh haleluya. Umbhalo uyakhombisa ukuthi impilo isuka ngekhathi. Lona longuye ngaphandle uveta lona longuye ngekhathi. Ungako uNkulunkulu asinika livi lakhe kwakhathi ingqondo tethu nekugcwalisa imoya yethu ngemicabango yangedulo. Uma ugcwalisa inhlitiyo yakho ngelivi laNkulunkulu, utawembula uvete inkhatimulo yakhe, inhlakanipho nebuhle ligama lenkosi malibonge. Kungako iBhayibheli lithi livi la Kristu alihlale ngekhathi kwenu liphuphume. Fundisanani niyalane ngekuhlakanipha konke. Nifundzisane ngemahubo nangetingoma nangemaculo akamoya. Nihlabelele uNkulunkulu ngekumbonga etinhlitiyweni tethu. Amen. Loyo incwadi yabaseKolose sahloko sesithathu livesi leli-16. Umfundisi ke uthi futhi bese incwadi yemisebenzi yabapostoli sahloko semashumi lamabili nelivesi lemashumi lamathathu nakubili. Manje ke senginibeka esandleni senkosi nasevini lemusa wayo, yona lenemandla ekunakha inikhulise ininike lifa labo bonke. Ligama lenkosi malibongwe. Haleluya. Ngicela sisho umthandazo wena lamhla ndawusho emva kwami ngalokwetayelekile. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngelivi lakho lelakhako. Lifundzise futhi ligucule impilo yami. Kusuka etinkulumeni kuye etinkulumweni. Imicabango yami, emavi ami kanye netendo tami tihambisana nelivi lakho. Kukhicita kuba sezingeni lelisetulu. Inhlakanipho kanye nebuhle empilweni yami. Ngingumsebenzi wakho. Ngigcwele inkhatimulo nebuhle. Ngiveta kulunga kuyo yonke indzawo egameni la Jesu. Amen. Uqhubeka nesifundo ke lamhla utawufunza kuba seRoma sahloko se-12 livesi lesibili. Funza incwadi yaJakobe sahloko sekuqala livesi le-25. Incwadi yaLeviticus sahloko sesine livesi le-23. Kanzi ke nangabe usebenzisa hlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka munye, fundza incwadi yaMakho
sahluko sesine cala evesini lemashumi lamabili nakunye uyogcina evesini lemashumi lamane nakunye bese ufundza incwadi yaLeviticus cala esahlukweni selishumi nesithupha ugcine esahlukweni selishumi nesiphohlongo. Kanti-ke nangabe wena usebenzisa lihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufundza imisebenzi yabapostoli sahluko semashumi lamabili uqala evesini lekucala uyogcina evesini lelishumi nakubili bese ugcina ngencwadi yetihlabelelo sahluko selishumi nakuthathu sahluko semashumi lamathathu nakunye nesahluko semashumi lamathathu nakubili. Ligama leNkosi malibonge. Ngiyethemba nalamhla kungilesihlanu nibusiseke kakhulu sisafundza sihloko sethu lebesifundisa kahle nakangaka. Inkosi lenemzana nibusise nginifisela ilanga lelihle. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhlitiyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.